Awu Andre Matsana. Andre mfethu kunjani? Ebuti nifoke swinene buti. Nitsake ngopfu buti. Asibonge Suka mfethu. le kule le nta fika lawani ne. Ni tiva ku ni ri Pirates. Na loko munhu a fika vona ku Pirates, wa vona loko nta wina 2-0 ne. Ku ri loko hi tshama hi karhi hi vona mpfula leya a hi yenela a hi fakela mikateko. Loko hi karhi yi na so, a ni titwa na mina ku ri hayi hi le mahlweni. Hi ya ku beni n'wa ri khale. Thank you mfethu Andre. Ni fika la ni fika ni ku hayi hi bakani se fikile buti. Ani khense ngopfu bafowethu. PSL. So let me ask you ne. We saw coach not starting with Apollos but introducing him in the second half. Mapegile, how did you see Orlando Pirates in the first half? In the first half, it was a bit little slow. It was slow, like abasunguna bangahlangani. Mara loko ata tisa substituting ta yena ne, ti substitute ta yena ti fika ti loko afaka n'wana se kuma ku na vona se va sungula ku chava. Loko va vona swikomota va sungula ku chava loko nghena Apollos sa yo hetisa buti. Last question. Orlando Pirates will be playing a final on the 6th of December. Mapegile, what's going to happen at Polokwane? Buti a hi hlanganele ePeter Mokaba Stadium. Ni landza 4 ya ti goals le. Mina Second trophy of the season. mfana wa mina va ri karele le bush le wa ta na yena ya hlangana le wa swi tiva ku ri ya a finalini mina final a ni lose ndzani nga lose final ya Pirates ya ku tekeni. Thank you for it.